hajya humvikana ibikorwa by'urugomo ndetse n'ibikorwa by'ubwicanyi, ndetse abasirikare ba Wazalendo cyangwa se umutwe wa Wazalendo niwe wagiye ushinjwa cyangwa se ushyirwa mu majwi cyane ko ari wo waba waragiye ugira uruhare nyine muri ubwo bwicanyi bwagiye bukorwa abaturage aho mu mujyi wa Goma, ndetse n'ubwicanyi bumaze guhitana abantu benshi, twavuga ko ari benshi nyine aho mu mujyi wa Goma, kubera ko hagiye hagaragara imirambo itandukanye mu bice bitandukanye aho nyine mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho. Kuri ubu rero murabizi ko mu minsi ishize Wazalendo byavuga ko ishobora kwamburwa intwaro, ndetse kubera ko yagiye ishyirwa mu majwi cyane kuba ariyo yaba yaragize uruhare mu bwicanyi bwaba bwaragiye bukorerwa abaturage aho mu mujyi wa Goma, ndetse bikaba byaragiye binemezwa na M23 kari abarwanyi ba Wazalendo bagiye nyine bica abaturage, ndetse hari nubwo AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo ibarizwamo M23 yasabye abaturage kwirwanaho bakareka kwicwa buri munsi. Nyuma rero guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje gufata icyemezo cy'uko nta Wazalendo ugomba kuzenguruka mu mujyi wa Goma afite intwaro, ndetse kuri ubu noneho ingamba zakomeje gufatwa kuri ubu noneho zikaba zanafashwe cyane, kubera ko kuri ubu aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta musirikare wemerewe kongera kuzerera mu mujyi wa Goma, ndetse perezida w'urukiko rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyu ni Colonel Kabeya Hanu Beni, yihanangirije umusirikare wese wa leta FARDC ko nta wemerewe kongera kugaragara azerera mu mujyi wa Goma. Hagati aho turakubwira ko n'ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo yongereye ingabo ku mupaka isangiye na Sudani y'Epfo ndetse n'igihugu cya Uganda. Uti bimeze bite rero? Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kimaze iminsi 3 ikiza ibirindiro byayo ikigenze muri teritwari ya Aru Ituri ku mupaka wa Sudani y'Epfo na Uganda. Guverineri w'intara niwe watanze aya mabwiriza nyuma yo gukorera uruzinduko mu mpera z'icyumweru gishize muri kariya gace, ndetse ingabo zongereye umubare muri kariya karere mu rwego rwo gukumira abantu bitwaje intwaro baturuka muri ibyo bihugu by'ibituranyi. Iron Bench tugiye kuba tuganiraho, mbabwira ngo bakunzi babisobanukirwa official, mwe mutari mwakora subscribe mwayikora mugakora share, ikindi mugatera comment ku biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Kuri ubu rero nta musirikare wemerewe kongera kuzerera mu mujyi wa Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida w'urukiko rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Colonel Kabeya Hanu Beni, yihanangirije umusirikare wese wa leta FARDC ko nta wemerewe kongera kugaragara azerera mu mujyi wa Goma. Colonel Kabeya bitangaje kuri uyu wa 16 Mata 2024 ubwo yakoranaga inama n'abayobozi batandukanye babarizwa mu mitwe itandukanye y'igisirikare, aho yatanze gasopo ku musirikare wese uzafatwa azerera muri uyu mujyi atari mu kazi yaherewe icyangombwa, dore ko ngo azabihanirwa n'amategeko. Colonel Kabeya rero yahamagariye abasirikare bose kubahiriza amategeko y'igihugu ndetse na discipline bikubiye mu buhamya indangagaciro zibereye umusirikare w'igihugu. Yavuze ko buri musirikare wese uzagaragara muri uyu mujyi atari ku burinzi ubwo ari bwo bwose burenganzira atabyubahiriza bakamujyana n'ubundi imbere y'ubutabera. Mu magambo ye bwite yagize ati, niba uzenguruka umujyi wa Goma ufite intwaro wambaye n'impuzankano y'akazi utabiherewe uburenganzira, abashinzwe uburinzi bakagufata haba nijoro cyangwa amanywa, uzabihanirwa n'amategeko imbere y'ubutabera. Yasobanuye ko ubutabera bwa gisirikare buzafata ingamba ku basirikare badafite imyitwarire ituma abaturage batagira umutekano. Mu bihe bitandukanye mu mujyi wa Goma rero, kimwe n'utundi duce twegeranye na Nyiragongo twahuye n'umutekano muke, ndetse n'uyu munsi abaturage bakaba bakomeje guhura n'ubwicanyi, ubujura ndetse n'ishimutwa. Mu gihe kitarenze icyumweru cyonyine abantu bagera ku 10 barishwe, ndetse bishwe barashwe mu mujyi wa Goma, hakiyongeraho abo mu bindi bice biyituriye bagenda bicwa umusubirizo cyangwa se nanone bicwa umunsi ku wundi. Ibi bikorwa rero byose n'ubundi by'ubugizi bwa nabi
bushinjwa Wazalendo ndetse n'indi mitwe ya hafi bakorana irimo na FDLR rero akaba ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ukaba ukorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba bivugwa ko nyine waba ukorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko byagiye bigaragazwa na raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Hagati aho kandi twakubwira ko n'ubundi Wazalendo nayo ari itsinda ry'abasirikare cyangwa se ari imitwe yitwaje intwaro yihurije hamwe igashyigikirwa na leta, ikayiha intwaro kugira ngo iyi Wazalendo ifashe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya no guhangana n'umutwe wa M23 kuri ubu ukomeje n'ubundi guhangana na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko uyu mutwe wa M23 umaze iminsi n'ubundi ugenda wigarura ibice bitandukanye aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse twanakubwira ko uyu mutwe wa M23 wongeye kubura imirwano mu mpera za 2021. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma n'ubundi buherutse gutangaza ko Wazalendo nabo batemewe gukerakera muri uyu mujyi bitwaje imbunda. Repubulika nubwo bimeze gutyo rero, twakubwira ko abaturage bagiye bavuga ko rwose Wazalendo iri kubangamira umutekano wabo, ndetse na AFC cyangwa se na Non Alliance Fleuve Congo ibarizwamo M23 ivuga ko aba basirikare ba Wazalendo bagenda bakora ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage. Hagati nubwo bimeze gutyo rero, twakubwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongereye ingabo ku mupaka isangiye na Sudani ndetse n'igihugu cya Uganda. FARDC imaze iminsi 3 ikaze ibirindiro byayo ikigenzi muri teritwari ya Ituri ku mupaka wa Sudani y'Epfo na Uganda. Guverineri w'intara niwe watanze aya mabwiriza, cyangwa se niwe watanze aya mabwiriza nyuma yo gukorera n'ubundi uruzinduko mu mpera z'icyumweru gishize muri kariya gace. Ingabo rero n'ubundi zongereye umubare mu kariya gace cyangwa se muri kariya karere ngo mu rwego rwo gukumira abantu bitwaje intwaro baturuka muri ibyo bihugu by'ibituranyi bagakorera ibyaha abaturage. Kuhagera kwabo rero cyangwa se kuhagera kwabo basirikare ngo byashyikiriwe cyangwa se byakiriwe neza n'abene gihugu. Muri kariya karere rero k'umupaka n'ubundi nk'uko iyi nkuru Radio Kapi ikomeza ibivuga, ngo hasanzwe haba urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage ku mupaka cyangwa se nanone ku mipaka ihuza ibihugu bitatu. Ariko hejuru ya byose hari ibibazo by'umutekano na Sudani y'Epfo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko amabandi yitwaje intwaro yinjira mu midugudu myinshi ya Kongo bagakorera ibyaha bitandukanye abaturage, birimo ubwicanyi, ubujura bwitwaje imbunda hamwe no kwigabiza n'ubundi mirima yabo. Twakubwira ko rero ku cyemezo n'ubundi cya guverineri w'intara, abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongerewe ku mupaka na Sudani y'Epfo kugira ngo bahagarike uko kwinjira. Sosiyete sivile yari imaze igihe yamagana ihohoterwa rikorwa n'abantu bitwaje intwaro baturuka muri ibyo bihugu by'ibituranyi, yishimiye iki cyemezo. Nk'uko rero n'ubundi byatangajwe na Nguvu Wadri, perezida wa sosiyete sivile muri Zaki, avuga ko bizafasha abaturage baho kongera kubona imirima ndetse no kujya mu mirimo yabo mu bwisanzure. Iyi sosiyete sivile ariko yifuza ko izo ngabo n'ubundi zahaguma kugira ngo zibungabunge ubusugire bw'igihugu. Bakunzi rero babisobanukirwa official, murumva ko ibintu bigenda bifata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone bikagaragara ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe guhangana n'ibyo bibazo cyangwa se ibashe guhangana nyine n'ibibazo bikomeje kuyugariza, birimo n'ubundi ibyibanda ku mutekano muke aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi rero babisobanukirwa official, mwe mutari mwakora subscribe, mwakora subscribe, mugakora share, ikindi mugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Mukomeze mubone ibyiza byose mwifuza kandi muhahe muronke nguke.